forest land mani. Poson si forest land na long le wrong ke kim long ko. Neli Daniel ke wrong. Neli ke council ex-chairman long. Neli sina dona mat forest land na long. Hem to be dam pulo I can be evicted. I will be evicted. No na tunke council pe na permission long le. Forest land thulang. Na tu illegal settler long. Illegal settler long. Nilai tanah lo itu FIR piket edo soal bangda. Betul soal bangda arrest rate ni ko bangsin itu handpen non la masuk press conference atau press summit itu. Kasi CM pakai very positive. Beselo posipulo nanti mereka tak beselo. Ati betang nong ri lompat ke kacirai ni ke mungkin ang solo nasinan tu la masuk ke klaim dah apa ke piplo posi alang lipen itu positive response lo. Misalnya, naik sebenarnya nong la forest long illegal settlers ke dua tu atau kan long illegal mungkin bukan tu tak tu. Sudah sol along bang long kita ambil kosong dan silakan boleh tu kita bang long pop. Tomat kicok ci kunat kicok ci dalam si langsung atau illegal settlers ada ke long pop tu. Chorolo, atau media portal yang kita tahu. Ini dah so, reply man cihek kan, ali tu man apa cini ko. Mungkin labak so along le long pakai akini alam ke kalilo. Non pendek ke bang kalilo, latung ke bang anikan dulu. Latung ke bang non po apa? Porque ajoine ke latung khadak pendek, ametang jongjung aning ke ri pendek ke bang kalilo. Dak ke cak latung do, ladak bang non, nak tuhan itu gimplong nang pipo, ardo political agenda ki uladak. Benangan atum dak kacirap do, itum aklong report kelong dak mateng kulo dak ukil go dak indirectly dak involvement do, directly lo ametang sepak lantri mancolo dak involvement do, lasi kupine alam do lo kulo dak ukil go amun sedak tur pakiti usin ilitum berita kelong. Lapen laso di manong bangken non patumi ilitum tim men kedam lapan cokali, laso prang sita me karpia tum mate hadak lokal ke do bari में तुम जों से लांग so rong long dam do kulo tante hala tuman ka teng kheng do heng han to pacho enong li once ni litu berita kelong lasi hala so lasona dimuno lasona ghotona ke do kok bang kulo tante kupi bosi lasona ghotona ke do kok dak chakluk bang dono lapen laso area long ilitum non ilitum tim kucho kali karbiang long lo organization do an political party do an sitame jongjung pendame laso dimuno umri dam nangji lapen jong si jongjung dam de kulo te la nilitum ben celak ben sitame umri dam nangji laso dimuno bangke aglo illegal hek piglo laso dimuno bangke mana isi hengun naya illegal hapsi se maro la dak kapre smuggling kam na dak group se arjulo lapen dak drugs deal tum to dak si laso dimuno se cepat chong si nilitum birta kelong lapen dak megini be thegono le muthe la dak bang nilitum karjulo report te ngun dak kupini arms na deal do laso rong long lasi ilitum la dak humri dam nang ji lapen la dak komama involvement ke doan bang ke prap jin pen laso dimlong pen ari cirung si laso dimlong jihek dunang ji jasmet pet ke ilitum akar bidumang dang involved dunang le ilitum karjulo mate kulo tante laso dimlong bang ke borjan block 2 la isi apartment la bang ke laso sitha masing sek plan lo laso sitha ke nang lilekan sek kali lake revenue department lapan settlement along latu jurito laso ke cirap tumsi laso dimlo sithaing sek plan sila tu aka break duplicate na sithak entry tu laban la atumi nilitum cetor kobo mahut nilitum karjulo nang litum dak mal dimplo nang cepe laso la nang ke klan mudlo pulotan te amen ke klan bangke lake nili lekan inje kali lapan nilitum tim le inje kali hala dak ke do illegal settlers sum sina jethan lo jen nitum thana bangke nang chaga bangke group hasnu pinudo nili chini nelam sidame group hasnu kuda difusar kolong si sakuri ke claim usena ni thandun lape ninudo thulang la bangke dhuniram kathar ko nili si tolong le pin amri handa chini ne sitame hala daga tum sina ke thandun lo je la tum si nili tum han pata da na ke issue bisi ku otu record ma avida thek sidame la tum duplicate pata bangke pacho trailo la so record ma nili tum malong dolo nili tum nang tum kenan so ponde nili tum na paklan ko lapen la daga bangke ilitum prabjin bel anu tin dak song cipupe party cipupe lapen media tam kapre profession cipupe ilitum da la dak anu tin involved nai nili jongjung kat do we nda ipillo labang ilitum dak involved si la sodim lo aklong ilitum chini pa mesi ampur apilong helang lapsi la dak ilitum akar bien long pan khirjir la solong le apran man ke do la so teng le paman na usini lika do we nda ipillo lapen ako dolan kulotam le ilitum charju na non market lalu John si tika thar involvement do da bena thang la sina so lam tuan aho ko na tu mo dak dam bu ser no
sila soban ang tum do pola itu kangkung ngela ko hello bagi dong dam ngela ko hello pati bila bangso alang itu wang penil rum pan lada nangateng henga hot nil rum pan halada nang itu ko hot hadak alang itu amen kenton do amen supon norpondo dada ken itu pan amuk jai kathar si donot poti itu mandi nangi pekke kula solam itu mana kita pondo la sini itu kan kemana lo pulote dak jai kathar involvement ke doveng lo pulo alang li bangsi halada pan loilo poti isi bagi ke koidam lo akhirnya mohon li pulo lo before November achieve lo pachuni ngani kana mo kathar si loti hala sosial ni gile je karbiang lo bangke karbiang lo kali pura dak tribal land puseda edi pulo kasi tribal tu mana na pilu bomlo alo apreka frequent bal Lah isi ke unconstitutional. Hindi orang pakai alam ni konsep kala hello. Laktu makan dong lagi dia konsep. Neli cikon mu, neli jai kata press conference neli follow partai ini. Ipong ke hindi dia long tayo. Tapi ipong pakai neli lingdo, lagi lingri jana lo. Alam lagi ko pakai hello. Dak itu naga non boro non janon satu maka votar lista amen to kono. Lapen ke nongle patap kapinang ko. Anon ka juno mo bangke halo bangsa area amsi kopini uben wi ka presiden anak supide pesi lahai bangat nari ani pi dake bukan nang ta explain bane an parta klang dak jai ka thara bangke jai ka thara involvement bangke dak dak to lahai lo dia lebih bangke jai ka thara nasi anak li lahai karyang long langsung api virgi pula. Karyang lo api virgi lapen ke tribal land tu sendiri ni tu majadi. Lain lo, alam di pawir ni punya konsep apa ke? Mereka menjadi mendak fancy, padu politik. Voter lista mentat ni longle kata tak ini pun. Kita bukan alam itu di mana ke? Siapa mana terapi tu namanya bukan siapa alam di desa ni siapa tu? Ne? Alam abang itu eksperimen tu lah. Ada non karyang long lapen di mahasau tak asal nomor ba ilan da 6 dari sekolah sedang pakai rong kosong si cukim doi ikan karya tum seta tak indigenous tribal including di bahasa sebab apa itu kita dan council pen permission nahi unclass land seta non yang long pakai forest land bagi kosong si forest land long le rong itu cukim nomor jadi Daniel terong jadi council exception lo, jadi kita tahu nama forest land lo, land to give them puno I can be evicted, I will be evicted. Government has council, autonomous council has every right to evict me. Non na tunke council pe na permission lo le, forest land to land, na to be illegal settler lo, why should they not be evicted? Ofisi na tuman eviction claim leader ko, nangkacitan nanti kakelan lo. Nasi lah non ada isu atau macam kan? Ada isu dengan KRS ni apa ya? Banyak respon mesti yang tadi kita dapat. Nasi lah forest encroacher lo tadi. PGR lo nelo gitu tu encroacher lo. Forest land lo gitu tu encroacher lo. Alparta. Even unclass land lo sudah 6 area lo ke. Kemarin orang yang di lokasi lagi. Illegal lo. Nasi dari subjektif. Alama bang. Nasi areng isu dengan RS nampu antar ke lamu pen illegal sedang Nagaland pen sabi ate naga tum sabi ada song kai drop anaga tum sabi sialam kening yedo jadi cuma pan ayo ding puluh pen sabi tum ada karbiang no mas council itu itu mana no pedu lole podana hibe kaposi nan tum nang cerap tum bon itu pun podana pinanti bukan ini alam tu nasi halo sosi jaga tharding jelo nang tum kai great drop naga tum handa latak long le nang pitpo dim lo nang pe korpo bukan ini alam tu nasi alang lisi la non ada gitu la dong suini susi forest along ni along kepedo tribal tu kan kepedo dim seda jaga thara masih kepek lo kipulo kusi ni tum dong lagi dua Nah konsep asal sejaya kata kita, aku yang harus ditunjuk. Alam ni kita pakai karyang long, pamen kiri bang itu. Tribal land Jadi kalau bangka alam ni cuci, alam ni konsep tu nak vote bank of politics seperti apa? Sudah 6 itu loh, isi kita 6 itu paragraph 20
part 1, table 1, item number 2 long Karbi Anglong district to contact specific, very specific. Tribal buat topic. Tribal bukit topic setelah labang ke mana aku specify kali ni. Kalau overall bahasa kita, Mizoram tu Autonomous Council tu, Meghalaya tu, Tripura tu, dan Assam Hill District tu, hai kado itu kalau per tribal areas. Tanam jaya kata ni apa pakai kan? Yang belum ada ear masih cocok. Dan various tribe tu ke, various tribe tu apa? Lapan mana pakai tribal land. Masih alam ni pakai tu kan tu ke, di alam apa pakai alam ni unconstitutional alam sendiri. Against citizen. Order volunteer itu kurang itu, aposi ada yang kepeso, atung volunteer itu protein itu, ingredient itu, aposi ala ada yang kepeso. Vega bang kan, itu malah kecilnya tinggal, ikan Bromo, langsung supi, si la ada yang kepeso bang lo, sekarang bangsa itu macam bangke, arrest lagi pun bangsa itu kurang lo, la penhasu Michael boro bangsa alang report tu me pensi, alang yang ini pi pensi, dia tu moni panang ke ter nang ke hap, tapi itu apa nang China lama, itu mah afinan China mah, itu nang topan, tapen nang plung jadi, tapen nang pici jadi, dua sana nama kita